Ita tanakalpas kan iti panagadal mao Luna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagapray anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani adu ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak ko. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak ko? Wen tatang. Dakal ti sweldo iti nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak ko. Maragsakan ak parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wain pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipangpangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldo? Kaano nga agsweldo? Diyan mo namagam token ko na Una, adamot karbengak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinana. Kan uray na bayagan anak sinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya. Di na kaya't inibalayyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di isot amok. Pumanaw ka no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali ti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang ti bag ko. Anyan, ingulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko. Sige ta, iyakar ko man dagi jakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jay dadumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga raw ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan Luna. Intamang restaurant, kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijamol. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko matati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Right. No kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adda sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatanga mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta.
Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan, naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. At damot cellphone ko, pangusarak di tangay. Padasa mga ipos, tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna, di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka nakaw. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang ma. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yung alaan yun dyan nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay dya asawa yung ngay. Hana kayo ngay ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na, nakidan na kayo itiawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't lat makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Aduti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan nak ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalaam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya? Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. Ay, sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito'y. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Ang ko nga kayat gatan, nagrigat mat ti gitara gayam. Anya? Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? Anyan, sapay nakangingin na dito'y. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agsweldohak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, indarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan na atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay.
Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko. Kababain. Mano pa'y ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak, inyo rayo pa'y lang mat kanyak. Tumulong ka mat ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtaatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laang. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa'y lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mat ngagsusweldo ka. Igatang mo mat ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da ang tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuan ni Antem. Kailamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya. Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. Ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya. Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. Di nakadwaan aya. Agkuyog taa. Wen, ngam itulod ka laeng. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laeng ti agawid, wen. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. At damot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan na nang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katun Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang.
Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Na umaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna a kwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laeng. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mat ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Bingayon ta na imbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mabit lang nga ro tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tanudaga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga, kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo, tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y iti nangingina. Kitaan na, dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, Mena. May mayat pa'y siguro ati lugan, tamausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumaruno nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrabahuan tayo. Anya, ala, apay nga Basam to ti group chat tayo. Inlanad ta amin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko.
Gastos kanto mga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako nanang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Ada man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan na, marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di da kam tumot ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan da ka, sintirmag. Awan nga rod, ha? Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urno nga ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngamawan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, ha? Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit nangarod aramatam nga agabraw anak ka. Ada na bulod ko kadagijay gagayim ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manakaw. Uwan nanang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala kahit laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan agapunta ado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan nga uresan mo matuna akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan ka, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wan anak ko, ikarimi dayta. May bagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasar ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rustom. Ay, dandanimot nalipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man pus-apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rustom. Kat mabalin nyo matlat tati agin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo nga min ta ipus yu pa'y ultimo pa naging nagag ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan nga min ubing a jowa da. Adayo nga min nga intarayak idaket. Ha?
No apay mo't ngamin nga adu, ti man nakibiyang at tao, managkapal daunay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukata kon. Diyak ang tigusen, tamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanya. Napanarmanan ni Nanang Mau Karol. Awan mo't manan di ti balayaw. Ay na, napan man nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidin na. Huwag nga ruda, di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda, ang aman niya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle, malamtumang nga Alang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak manan jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot-hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na taaw a sugar mami na kadadya alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yun light Pangala ako may iti kwartak alaman. Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-daw atakken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay kabagays. Katno ahente itinunwang, kas kadabak-baka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo, ikan kapay. Ha? Mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tamang ano isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha? Yamanak manang. Bayadak to matlaeng. Uray saanen. Tainted matlajay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada hot-hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisen. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwarta. Saan? Ado pa iti kwarta, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Uray nagsweldo ak, di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti dayja lalaki ti pagrigligata kakwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adam damagek no nagsweldo kan. Tano saan pa'y,
Ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo ko maiti kwartayo, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin iskart. Papanam, mapangkansake di manan makidate, Ayun man. Ta itrit na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kaila iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wang nga rod, manmano tikas ta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaeng ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan. Nagaluman ti post nan di inam ka Raul. Dilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. No kasta di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga iti nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak di nakmula dengdenggan. Awan matket di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Kata muna mo ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man jay inam takasaritak man. Magbagaan nyo man kidi angkal. No mabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. At iti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una. Paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen,
I-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanyak. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya Rostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga maisagmak, anak kirelasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw, no isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot na tiyag bali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak dayjay. Katno ka na yun nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rudmanan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nala. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti 1,000. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga ubing. Amumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man! Ala manang, aramidam na tatiam mo mapagragsakan kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inikan ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kamin kan ni Rostom. Anya? Ay sus di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Di nakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili angkal. Tas asidag itayan ti trabahok. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkal. Kasangsangpod day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkal. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw, tadi kay pay agasawa iti kabsat kaw. Ha? Talaga kaday, adesidido ka, mangikasar iti kabsat kaw. Uwan manong, ay ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda, kat saan mo tabak nang, kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsut daw. Di munto nga ta panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato ken kuana. Bayat ti panagbakit ken panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanagnag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang.
Natangkan ba ti ulo na? Di yung mabalin na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawat akit ipamanagnak amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda ha. Wen siguro Ta kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dan tiyag simpa, makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na, agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo manlaengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kamin to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 ababoy, ken 10 akalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na, iso nga oray awisem amin akakabagyam, mabalin, tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Talpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikat nalawang arod ti dagam Ay wana Dilaeng kaarol ti kagudwak dita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasen. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luote dito'y abanda, taas si dagi di ili. Ken igid ti kalsada. Wana, adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Da ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti ibagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad Nana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay Rostom, nagdakil mo't gayam ti utang mo. Saan la may sa tinagot utangam iti kwarta? Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga rod. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirin da kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga idaitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod.
Ipabalod dak no jak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakkel gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidaduma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napanandang iti daduma nga inututang ka. Anya? Iso amak itinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka na di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daduma adagam. Ta iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, idi. Nadlaw ko pala, idi akaslasa na mapagtalkan titigtig na dayang asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko. Sapay nagkasar kami. Ay, katsangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, idi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matungpal itagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga di tataw. Sana mabalin. Kano mabalod gaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Kita man to'y blouse ko no pagbagay ko madlaang anak ko. Ni, barbaruman tabado yun. Nangalaan nyo nga'y. Wen, maya mo, bagbagay yun, nanang. Sabong-sabungan. Ay, regalo man jay amamon, anak ko. Talo na gitoy. I love you, kano. Aday jay balay jay dua. Kastoy matlati style da, agam sabali la kolor. Aya, ay naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo, anak. Saan regalo nga rin ni tatang kada kayo, alaki din. Kukwayo tayo dyan, nanang. Ketap no saan ka nga umapapal kanyak, anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay, isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ruda. Agam, sigud matkit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Angam siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pay malagip ti birthday. Kan uray ta anibersaryo may, di na malagip. Nujak ipalagip, awan Na, apay nga tangay. Dinala tol-tola dun jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya, nanang. Ahon permi, Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Anya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga ron. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimeeting. Anyalat pag meetingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wan, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karwag. Tayo paboritom nga adobo na ta.
ken adda pay pansit ken siupaw, ken inggatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na, nag-iibasen. Alagarod, agkape ka nga rod bayat ti pandangan ko, tapno adda ka duwag. Ay, katuwan jakmet kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa no kayat mo, suite. Saan? Narabas kamot, Narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas bakit. Idi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo mapantapay ag honeymoon. Anya? Sanen, sayang ti kwarta. Ornungen talaengen apaggatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni Pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, mat. Muna yan. Pasensya kan, Mari. Saan mi nga igagagara ken nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal maysa. Adda iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalinaad ti kinasweet ni Pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kuana. Ta talaga very sweet mat Ti kaya nakatipilaklat ta keng kuana. Angam itangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya? Saan mo't nilakay ko? Kat no nakarakop latta kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang. Aya? Ken kadarumwar iti agsapa amapan agpasada. Adda goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kastamare. Oray lakayon ka nalailo latta. Yuwin nga rod, Mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan bakit dito'y Pilipinas, Mare. Anak ko, kitaam ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang niya. Ay na, regalo jay amam kanyak iti kalman. Narabian nga minasimang pati iti kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilo ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibagbagak laag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Win nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, tainton sumaron no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tadamo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam lalailuan na. Oh, anya palat kuko ngay. Mangan kamot ten asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakin ka aya. Apay akasta ka. Sigod mo't na magsigao iti kanan na saan aya? Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kuwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak saan aya? Apay di ka pala nairwam? Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na.
Nanya tamom isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigrigalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang takin ko na. Kahit kasya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada. Oh? Nga ta. Amagan matno adda babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet-met na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you, ken kuana. Anda nga raw ti kakasta tao. Saan na asyowe? Naibaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalaka. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, Narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mat, mare. Wala, takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan na isampay. Katuan mo't mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka, bakit? I love you, bakit? Ay, nagsiksi ka, bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya, kidi. Ang amita ngay, nagangdod ka. Kung kunana, kidin. Anya? Ay, nagloko ba't dahita nga asawa mo? Awan nga ta, babae na, mare? Laklakayan na nagbabae pailaan. Ay, anya ta mo, mare? Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwana ngay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayon ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amangan no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapod no na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kanon nila kainakin kwa na. Awan kanulala ilwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo't chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo mo't itiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakbot kit di sigurado no at that chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam, Santa.
Anya babae nga bagbagamot. Inkarigatak to pa itinagaram kan kaiday. Ta mabainak nga agaram. Dahil nadulaki di agbabain. Awan iti panunot ko dahi ta. Apay nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta, di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan, aya. Anyat naknakan mo aya, takasta ti ibagbagam. Saan ka matasigo na kasta? Ada siguro sa bala pagpampanta siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din, tani. Masapa akpay ngagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno, dagitangat atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Lay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo ti kinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko ngamin di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pe arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamot. Iso nga tapa ka di nakay ayaton. Nga amangan no da babae na. Ay naanak ko, saan nagpapada na itilalaki? Adda siyo adamot saan? Basta, jak pala gawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay najak mamatay nga agbabae ni Ramil. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga tan na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Ngam, di na kanu kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay inaramid ko kinkwana. Anya ngawan? Kat no addan samot ngaminin babaim. Ha? Allah, awan mo't ananang. Anya ko maaga po nga agbabae akngay. Kat ayat aklaunay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaim. Tanagtamnay kamot ngaminin kinkwana. Sigod matakastoy ko nanang. Amuna mo't dayta. Lailwamot ngamin maminsan amom ngaminan niya. No, malamlambing ti babae, kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana, talaga nga gatap. Nanang? Ti mo lang matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itim-timplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanagkan. Masahyan nak pay no daduma. Nanang? No kayat mo nga agawid ni Santa Ijebalayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. Kasaritak man nga rod, nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom kan kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano ay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukuno yun, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo anagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag? Iso, ti masurot. Ewan gaya. Chocolate para kin ka, Santa, bakit? Ni, apay anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tanwain. Nagluto akit tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man. Kailiw ka. Ay, unay ka nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko.
Saan na natamnaykin ka? Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rudan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang yo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya din ang ikaw. Ni Ramel, 5 ilon kunam santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na mutun kanyak. Ay na makapayat nga rod. Ay sos, delikado na itan santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, adda babae na. Uray agpinus tata santa. Adda babae di asawa, no kasta ter aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag, anak kao. No kasta, adda babae narding. Awan, adda aya. Iyag mo na ita cellphone. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mo. Matuukan ako na mangururay kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na narding. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Alya ka ka day. Saan ko ababahay na jay? Aglibak ka pailaan, kat naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ken ka. Kat hotel pa'y jay pagsarakan nyo. Apay, narding. Apay nga raramidam ti kastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gampang kalub mo lagayam iti panagbababaim ti kasya nga raramidam. Walang kayo iti bain. Nanang, gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak, bakit? Ti kas iti naramid ni tatang, nga agbalinak analailo kan managregalaw, ngam iti likodan lay takad agbababae akayam. Ramil. Kasta una ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon, gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na, ngam agbababae mo't gayam. Ay, wan nga ron. Ay, style na lagayam ti kasjay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa'y, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka, ta saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitik ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensyakan Ala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang? Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko.
Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka di agsadot-sadot. Masaapol nga aggaget ka. Tani, agmaymay sakan amang biyag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day a tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may 1 kilo nito'y ukrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alain nyo? Sige, ikan na kiti 4 a bundle. Sige. Mabitlaing, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damat napintas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubiak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayaten, sir. Nagngmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan nga umay gumatang itinateng alakot, Wen, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan? Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man amo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuan ka. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawin ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng mangam sika. Feeling nyo lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Wen, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Ay, wen. Apay, kasla awan mat kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yun na pintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdamaan niya.
Tay nakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hustong to, no adan jay anak mo. Sige, sir. Kalamansi, Naglukon. Jay samot anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ba taatap ko laang day to'y. Sapay ko ma. Tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo, kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong kada kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yaw. Di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabado, manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan yun nakot. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ket sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayon timapan. Tasyak tagbantay di ti pwesto. Sige nga raw. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ay, si kalangan tiagbate. Tabantayang pailaang ti apu ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay paila di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunakman no siyak ti kursunada na? Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat. Ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Madlaw nga ron abaknang anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpintas alugan na. Aya. Ay na, mayat nga rod anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam.
Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana, ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko, nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin na kasapulan, May. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak, Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay, May, tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado da jay, tanyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigata nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nak mate. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbalin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana, tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang, Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod, papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga armon na. Yaka mo iti na anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamumot ten ano kaya't natagbaak. Jak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo, intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di nakawagan iti nana taubingak pay, agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa, pasensyakan, ngam, respeto kla na ita. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga sawa? Ha? Madlaw ama nagbabain ka, Floro.
Siguro, mabain ka nga agaraman niya. Kwa. Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Amang makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutem na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa ilaan. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo mabitlaan, wen? Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawab mo. Gayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo? Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco, imbes mayat ko man tibiyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo, ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga, Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit nag itaarapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo iti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipata mo day tang arapaapta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Apay nga yan nagsina kayo? Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikat ikayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tsak mo tin makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da gaminin, balasam ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dila kay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak ammo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayo bagak-idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kayo dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy.
Bes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanakan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak to no da kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tayo, nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmot da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin latasar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen, sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, day jayan ni Floro. Rimwaren manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka kadin nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Tete Kotse. Ala. Okay, honey. Damag kayang karelasyon na. Hani na day jay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Damok ngamin ka kayatan nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanalilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? Dukas ta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klunkin kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik nakin kwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa? Judy, apay aya nga ung tamanen ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na, kawan nga may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwin nga rod Nakapapal jakin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan tibiyag na iti sidong ni Marco. Jay lagpas pasyar tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan.
Nagawit ka matid mundo. Apay, ada nalipatam? Nagtrabaho, Berta. Ni, apay ngay? Awang nga raw kadwak. Agsakit mo dagiti ka kadwakaw. Agsakit ti tiyan ni Danilaw. Agtrangkaso mo ni Albert. Anya, kadapay mo dagiti daduma kakadwam nga agkabiti ijay kalsada. Ahaw, jak katsukaran dagiti at tao. Jak kursunada ti panagsasao dagiti at tao. Amangan no, madurab ko ti mugmuging dan og kamkamalidan ay. Saan man nakasta ti panagsasaumot? Nasaya tayak ti kasta ngay bagbagam. Kas kalaubing. Laklakayan kan ngam day tapay lamakiap apat tiraramidum. Saan ang makiap apa? Ibagbaga lapod na. Berta, kanakan! Agda kayaw! Ni, nanti susay. Ha? Dumanon kayo, antay! Adda nila kay mau kaanakan. Adda dita silidante, agsuksukat. Apay aya. Adda ko maibagakin ko na. Anya ti bagayon tay? Ay no pagsayatan ako ibagayon dagosain. Ang no pagdaksan ako sa hanay. Ay sos, pagsayatam day tawi, tapag kwarta ang baraw. Plano nga minjay inauna nga anak ko ti agparamid iti balay na. Busy met da Fredo kan pari Django a karpintero dito lugar tayaw. Si Kansalat bakante a karpintero ita. Ay woy nantay. Adaw ti mga yayab kanya? Ang imsak tagmamaday. Dako na nga ginanaak ko man. Ang no da kayo ti mga yayab kanya kakasigay. Banat. Ang kasanungay ti pamayan yaw. Purdi yaw no kontrata. Ha? Ay tinasaya. Kasaritam tuman ni Uncle Yaw baraw. Ta iso ti makaam mo amang desisyon iti dayta. Adda ni Edmundo dita salas kalawi. Imbagak nga agpaaramid ti anak ta iti balay na. Ket kayat namag. Anya? Kano natulag ko ni pare Djanggaw? Anya, kunak man nubisay di kumparay. Si Mardeng dapay lakanaw, tabitin ti budget je boss da. Anya, ay na, adda ditan ni Edmundo. Isong ti kasaritam, tamangan nugumura. Sapay interesado nga trabaho. Ay, unay kan aya. Apay ngamin anak pangkaadagos iji balay da. Inakpay ngamin inuray mo. Ingkakit kasaritan, tagur-uray yun dita salas. Tay, Angkay. Ay, nyo ngay. Nagbayag kay marumwar dita si Legion, Antay. Angkay. Alan, ingka kasaritan, lakay. Anya pa may anyo ngay, Angkay. Purdi yaw no kontrata. Kontrata ti kayat di anak may baraw. Tapno mabiit ka no amalpas. Tanay, umada ni manay ti panagpakasyon da iti asawa na. Ay kay may atang raw. Mabiit at talaga no kontrata, Angkay. Ang apay dakil aya balay ti paramid na. Saan? Basit laeng. Bungalow type. Sige nga raw. Mabiila day, Angkay. Bakay, pagring ka. Ang kagluto ni tida no mapagkabay. Alas 3 pa imot lang iti parbangon. Nagsapakan. Sa pagmiya, tagtrabaho tap numalpas sa dagos. Anya? Agkapya lahay. Tainton alas 6. Yagmuntaw ti pagarmosara kaya yan ti trabaho. Anya? Malaki dahin bumawang ka taon. Agsukata mo tayo. Hindi kagdigusan. Saan na? Manaktak na itadigos-digos. Nga, darasang tagluto iti pagkabay. Nagbuntog ka nga gunggunay nga asawa. Kaya, aldawan. Narabyan kan lakay. Ang kapilitan nga, overtime ka. May tam namalpas sa dagos ti kontrata miya balay. Ay unay daytan. Awan ina namon. Ay na. Masapa ka arumwar sa maladaw ka sumangpet. Manulang nga oras di turog mon. Ayos lang. Tinapatag ka malpas sa dagos. Di balay kontrata? Nala, ika nga ro nagpulusan tamangan kan. Berta, apay akaslajak makikita nila kayo mo dito balayaw. Ay, busy ngagtrab-trabaho manang. Apay, pagtrab-trabahuan na. Di ta balay dan ti susay Jay papaaramid ni Insanta nga day abroad. Ne, apay, stay in aya ijay. Taapay ajak makikita. Saan akas ide? Ano kas jay nga agisal sa lapayak iti linabaak. Kat makitak maten nga agkapkapi dito'y paraangan nyo.
Ay, masapa rumrumwar manang. Alas 3 pa ilay ti parbangon rumwaran. Sa marabyan manan asumangpag. Apaw, unay mo't agagat jay asawa man. Nalabos mga rod tararamidan nan. Tapat ti siyak may ramraman na mapuypuyatan. Tamasapul mo't nga ilutwak iti parbangon. Agriri mo't nurumwar adi agkape. Anya? Aulan daw. Yawa mo dagos na martilyo kan lansa. Darasal. Unay ka buntog mo nga gunggunay na yan. Iso adi ka makas-asawa. Tanagginad ka nga gunggunay. Nagawaan nyo kaya gunay atap no malpas na dagos ti trabaho tayo. Kiwarin nyo ta simintaw. Tagpalitada tayo. Uray di yung kiwarin na naimbag. Basta nakiwar labas hate. Mabali na. Lakay, agdigos ka man mag. Nang angpop kan. Kagangay na, ha? Taglingling ita nga rin nagtrap-trapahan. Amok ang aglinglingat ka. Nga magdigos ka mo ta. Manipod nagtrabaho ka, di kag digdigoson. Manaktak na tadigos-digos. Kasano umalpas ti trabaho. May nukasta. Kontrata di trabaho may. So masapol amalpas sa dagaws. Nagpanayo na kitibayan. Lumalpas sa dagaws. Kakaiso na malmalpasan di balay kontrata. Nakita ka nga ro di dilim mabasa kiti kalman. Apay nagbait mo ten nga. Kasta ka paritak na ito'y asawa. Bakit? Ang quality mo lang at aday dya trabaho yaw. Wala. Siya pa iti ko na. Naglaingak a karpintiraw. Iso rumbang la proud ka kanya. Bakit? Ipasikat na kadagiti ko kumaray. Taswerte ka kanyak berta. Antay, nalpasan ti kontrata. Un nga raw. Kasla magic magtinamay amon iti balay baraw. Apag darikmat. Siyempre, antay. Impuy-puyatan mi da. Ita kadagiti kakadwa. Ay kat agyaman kami abaraw. Addan pag naudan ti anak may kan ti asawa na. Inton agbakasyon da manipod abaraw. Ikaw na. Ay, antay. Agayab kayo to. Anong publishing kayo? Bukodan at yung-publishing. Ay, siyempre umay kay tuamain. Edmundo, Barok. Awan trabaho mitasa na ya. Awan tatan raw. Nalpasan tayo kontrata kada antisusay. Pwede parami mau. Ada ko mga raw. Pa-extension na di balay may. Kurang nga 24 di balay may. Iso apay ka man iti may sapay. Ay kasta. Ay kanya pa may anyo ngay. Por diya wano kontrata. Ay por diya mabit mo day jay. Mabibit? Ano kontrata, tata? Por diya latan ni tinal daw. Mabit la day jay. Ay malugyak mo tananoy pa kontrata. Basit mo ilay pa aramid kaw. Ay makamukay nga ron, tata. Huwag gayam. Tangay kanayon kami nga awan ija balay. Naglaklako kami ka nga ron ija ilay. Kukuha mo na ti merienda kan kanam iti aldawan niya. Tanayo nakto ti pordiyam. Tanay, aw magluto iti kanam. Ikaw na. Awan problema iti day, tata. Edmundo, agring kan, aldawan. Anyat oras na ya? Alas 7 na. Di mo't mangrugi ka iti trabaho mi ita ija balay da tata Andro. Uy, nga masaba, bay. Alas 8 ti sirikaw. Ang muri 30 naman pa, anak. Na, maladaw ka na. Kababain ka da tata Andro. Ha? Por diya mo iladay jay. Sama kontrata. Anya, kauray man por diya. Rumbang lama sa pakalata. Hindi naman isuraw. Nalalay ka kanyang siya kaon. Apay si kati makipordiya ka siya mait. Ah? Akin may sawan da tatandraw. Kauray man awanda. Surutom lata ti oras sa trabaho ma. Panahon naman dito ito na eh. Iturog ko bay. Isupay ti may nga oras sa turog kaw. Ringin nagto ito nalasot siyaw. Kaya naiaplag kong ti plywood na pagida ka. Magturturo ka. Ilad ko biyay tagi na naka. Ay na pa. Kaiso na boss ko ti bagbagay. Awan mo yung dagiti amaw. Edmundo, ayan mau. Inyag kunti meriendam. Ha? Edmundo. Ay, por Diyos. Nakailad ka mo di
ilad nagsapa. Agil-ilad kan. Ay, ginanak mo ta. Agbrika, mait. Abuswag ko tabagi kahon. Sambut na. Ay nak, bumaong ka man dita. Intun masangputan da kadagiti amom, kababain. Malam to sumangpo dagi jayan. Naladison dita ti merindak na panawan na dito yan. Kabumangon ka nga rugditan na. Huwag ka day. Iridap ko labi 8. Takas lang maulawak. Nabanuga ka nagmartilyaw. Uray 10 minutes lang. Ni, adakan. Nagsapa ka na nagawid. Pagtagari ka day. Hindi ka lang gulimo mo dita. Alas 3 pala iti malam nagawid kan. Kaya nasapa mo hindi agsapa naman. Nasapa, talas utsaw. Kawamay. Kan day tamo lagi ilad ti mapan mo kukuon sa ijay. Talna ka mamunay. Tunod na makangagkan ka. Awan ano pardasak tagtrabaho. Malpasadagos da niya ha. Anyang iti pagsweldo ako no awaring trabaho. Ay una yan ti kasta pa nagpampanunot mo Edmundo. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Agtala ka mamay. Di si Candy mapanagtrabaho no kaya maw. Di ka gagyaman tadape pagsweldo ako. No adda mga yab man ang kanyang agtrabaho. Lepasek tunday jay. Kaano nga amal Pastor Aramida Midmon daw. Nagbayag mo amal pas. Basta talaga tata tanay. Masapula quality ti pan nakaaramid ti kwarto nga ipaparamid yaw. Narigat ano sinsinan ti aramida? Ha? Siyempre plano ka na impang no niya pamayak. Masapula siriga ka na imbag. Tapno saan abangking ti pan nakayaramid na. Kasmat itiin na po yung dayta ha? Saan aya? Ano ang luto kay itiin na po yung arasawa mo pa iti bagas? Arasawa man na imbag. Kalpasan na. Rokodom ti danaw. Tapno mayat ti pan nakaluto na. Kinton na lutaon, linayam man na imbag. Tapno sana nakusay. Kasta ti raramidag tata. Iso hindi kay kadagganat. Pimpinta sa ngamin ti pan nakaaramid ti kwartuyaw. It's time turismo ni na. Anya nga ngrab. Agila da manan dito niya plug ko apply wood na. Ay na. Ay, ayan ta silpong ko. Tagbuya man. Lagi nga makaturog hak. Ay, makapaturog ti puloy ti hangin siya. Nagmayat ti maturag. Ay na. Iturog ko talaga. Ay, bumangon. Nay, nakamuskitero mo tay. Nakaulisak. Kinadapay po nga kaw. Na. Awan mo dagito itay. Inyag nga tani baka ko dagitay. Sami mo ako ko dagitay. Nay, nakaring kanit mo daw. Ha? Adda ka yaon. Itay pa'y lang Talaga ngayon gagarak tinasapa nagawid tapno makitak tararamidam. Kaya gusto gayam tinaidanon kanyak ngararamidam. Kaya tapno di ka malamok. Ingkabil ko na itamuskitiraw. Kaya ulays, tamangan no malamin ka. Kaya tapungan, tapno marelax ka maturaw. Ha? Alas 9 pa ilay tiagsapang narnakan kan ititurag. Unay kan Edmund daw. Iso mo ilagayam asa na malmalpas ti papaaramid ka. Tad ado mo gayam ti oras sa pannaturog mo ngam ti panagtrabaho. Ay kwa, nagbrika mo atata. Ala. Bagkatam amin nakagawam tagawid kan. Ha? Kahit lading ite ka. Ang imjak itid ti swildom italawas. Tapno quits ta. Ore agreklamo ka. Sangwen ka. Saur da jala kandraw. Sayang ti makalawas sa sweldo. Di na mo intudan. Ay, agtalda ka. Gusto ti naramid da. Tapod no mga mintimbagana. Maladla daw ka lang arudan. Agay ayam kapay. Uri asino mo't siguro nga amo at talaga makaungot. Pag nakmamday tan lakay. Kababain. Ha? Sikan ti pagsasaritaan da dito lugar tayo. Ay. Ad-addan nga awan mangalakan ka nga agtrabaho takas dati aramid mo. Ay. Kinaklo naman kan saan, talaga na partak ti trabaho no kontrata. Ngam no purdi ay itinal daw, agay ayam ka. Isong aklo nam day. Ha? Ay. La.
Ala, aging ginadlakay. Ay, sus, apa yan ngay? Ay, ukom samot tay. Ay, Ngay? ha? Ay, sus. Ni, awanan. Si Mardeng mo lang. Ada siguro bimta kabulkan, ah? Iso naggunggon ti daga. Allah lakay, kita ti balay ti anak ta. Nay, narbamatan itay naging ginag. Ay, sus. Apay ngay. Naglakamot anarban ti balay. Saan mo't anar ba to'y balay ta? Ngamday ta balay ti anak ta nga inaramid da idmundaw. Narbamatan ti may sa adidaeng. Ay, sus. Apay ngay. Kastaunay apong totjay anak may. Tasinsinan mo't gayam ti pan nakaramid ti balay na idmundaw. Kasano asinsinang ka tinarimaan mi mga inaramay? Ay sana pudno day ta? Iso matlagayam anagbiit kayo analpas, tasinsinan mo't gayam. Basit mo't gayam ting kabil mo alandok iti dideng. Pinagtutuon mo la dagijay halo blocks. Ha? Napintas nga agpaiso iti ruar, gapo iti pintura. Ngam sinsinan mo't gayam ti pan nakaramid na. Ha! Nangipanam iti kwarta nga inted mi ken ka. Intalok mi amin ken ka. Asi kati gumatang iti materialize, ken aminan akasapulan, ngam kastamat gayam tinaramid baw. Ulitam ti trabahom. Ha? Doblem nga aramidan ti balay tanakaw. Ngam awanan sweldom, Edmunda. Nay, apay ngay? Agpili ka, Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabahom nga awan bayad maw. Ah, kino ka anak kanyo ti asawa? Idarumda. Apay, di dala ka siya. Ayawan ka anak-anakan dita. Basta no trabaho. Ano po ha? O anya, agpili ka, Edmundaw. Idarumda ka, wano ulitam ti trabaho nga awan bayad na. Kuha, sige nga rin ha? Ulit lang, nantay.